Voin Khan, Mizoram Home Minister, Puke Sabdang Hovin Deputy Speaker, Pulal Fam Kimale, Tuirial Bial to MLA, Pukelal Dong Lian at Tetsuan Sorkar, Mipui Motanen, Kawmgpui le Sairang in Car National Highway Kawmgpui din Hunan Ena, Kong Tezwal, Zakzoka Siam Dan Tour le Lir Tekel Dan Tourte, Ruah Manan Siam Halani. He Hunahan NHIDCL Ho to Tele Contractors Depot Telve in Home Minister Puke Sabdang at Swan, National Highway number 6, Kawmgpui to Sairang to Mizoram Chak Lakna Kawmgpui Pui Motak Ani Avangin. An na tho mek tu chakle zwala thok turin NHIDCL le PWDIO local tetsu ashila Mizoram PWD and kolna hnuai la Kawmgpui le khamrang in kar chu state sarkar sum a ang pot kho min a chena sa zwalai thom chatna to ani tur thwasoi NHIDCL lama changhian Kawmgpui le khamrang in kar kong chu siam chaturin tender an swa to thule sum sanction an la don lo wanga ma an lak thailo thu tarlan ani a hei wanghan PWD chuan a chena sa zwalai thom chatna an thok mek ti an soibok kong enzo hian Home Minister ho hian mual vum 1st IR Battalion a voina an kong ena changa malak zel dan turte soi ho ani a tun din huna kong chena sa zwalai biek sai rang le bui chali le in kar chu ruwa sur lo hun ngak kherlova arang lama siam ni se ti ani a chak taka na tho ani theinan kong hi len khat siam na kal masak tir ni se na tholo na lamzo ka chhun lama lir theirit phur kal tira zan lama lir theirit phur te kal tir ni se ti ani na tho ti boilo tura kong dana ngai chin do na wangin helai kong siam na hi NHIDCL le PWD te ba ka police ten an vil puyanga khamrang le a che vela YM branch te tlom ngai tura som ni se ti ani bok voina kong din hun Enfiah na hian Home Minister Deputy Speaker le tuirial MLA te hi official de ba ka YML le MZP shwai tu ten an choi omane Home Minister Puke Sabdangan Voin Khan Sairang le Kawmgpui in Kar Kawmgpui National Highway number 6 din hun a Enfiah Kawmgpui chezwal lai chakzo ka siam dan tur le lir thei kal dan turwa manna siam pui ngal Chief Minister mo phurna la mek tu Puke Sabdang hian Sairang atangin Kawmgpui din hun hi a Enfiah chana Kawmgpui an thlen huwa mual vuma 5th IR Battalion huna thunei tu tenen Kawmgpui din hun hi an soi ho ngala Puke Sabdang chuan Sairang le bui chali in Kar Kawmgpui chezwal bik lai churwa tuitlak tamma asiam ngai ani awangin NHIDCL ho tu te chu manmo taka na thok turin a cha chokar khat aliam nuwa an na tho dan te a hmuna Enfiah le atum thu a shilani UDNPA Minister ni bok Puke Sabdang a chuan bui chali le Sairang in Kar Kawmgpui chu chakzo ka siam that ani theinan atulangin Mizoram sarkarin NHIDCL chu apui tur thu asoya Kawmgpui siam chunga lir thei in tlan chok dan vil turin police an duty dona Kawmgpuin apal tlang khua YMA te chu phungboma som an ni tur thu soin PWD Highway Division 1 in nitin an vildon baka NHIDCL chu nitin na an na tho dan le an thlen chin PWD ho tu te shatir chin turin angenani kan Chief Minister Delia ajina and PWD Minister ngemo khorna dambo awangin phailamba in entir turin an kalboka tichuan mo purnate kan ko tawm lai lo ni nen helai kong hi mi puin harsat na kan tok tan don hian a hriata chawangin amuna azuk en kan nia a kong chungchanga chuan khulai buichali a khuan nasabik metar zathum vel a oma chumi lo chu kongkoi khoilai mahan no zewa thamai theitur ni khatnai ma lek lek chu munthum mun lia oma khulai buichalia diak koi khu hansol ber tur ni in alanga tichuan hei goil lama company lam athok tu te lama an manager alo tel boka tichuan ruah manna chuan khumi kong diak hlo omlai taka khu kan be ngal chatang an ti a naktu ka tang hian lo tho chun jom lo tho tan an tuma diak zong zong khon payanga tuitlin theilo na turin drain an siamanga tichuan akong chan ve khuan lung an no khatanga chuan akong chan ve dang kha chu veiwa nan an la zo anga ro mandana chuan motor ruak aizol tanga tlan thla hi chhuna an tlan thla anga tin motor full load silchar lama tanga lo chho hi zana an lo chho thonga chumi monitor tur chuan mual khang le khamrang OIMA te anin peya anin traffic an lo pui don ani chutianga kan ti thei chuan zo hun tur hi soi har san te mema tin har saboka ruwa sur don nge lai vela hriat lova
chu tianga kan ti thei chuanin reilo te a khulai kong khu tlan lo om lovin kan siam theyang ti kan in be se a PWD atangin SDO win ni tin alo vilanga ten ke ni team po karle in rin nia hian work progress en turin kalkan tumani Phuket sabdangan sairang le konpui inkar kongpui a Enfiah na hian Assembly Deputy Speaker kolasi bial tu MLA ni bok pulal fam kima tuirial bial tu MLA Phuket dong liana PWD Commissioner and Secretary Phuket Thomoya PWD Engineer in Chief Puh Mizoram liana kolasip DC Purabart Silal Mangaya kolasip SP Pu David H Lal Thang liana le PWD ho tudangte Central YMA President Pulal Matswana MZP President Puh Lal Thiang Himale NHIDCL General Manager Pu Vinod Kumar Jivasta ten Antroy Oma Kongpui Enfiah na hian NHIDCL ho tu te chuan sairang le bui chali inkar siam tu tur contractor anruat zo thokhat ti an soya anhmun puila matanga sumpek chwa alani lawa wangin contractor hian na anla thok chan theilawa kongpui hi achhiat to ba ka mi pui nor na anasat to awangin khamrang le bui chali inkar kongpui siam mek tu contractor chu sairang le bui chali inkar hi lo thom thatura ti ani thu an soi Home Minister Phuket sabdanga chuan vein khan konpui le sairang inkar National Highway kongpui din hmuna Enfiah sarkar sum ang pot khomin kong chezwal lai thom thatna thoni don ati Minister ho hian Deputy Speaker Pulal Fam Kimale tui real bial to MLA Phuket dong lian ati chuan vein khan kongpui din hmunan Enfiah Phuket sabdanga chuan National Highway number 6 konpui to sairang chu Mizoram Chak Lakna kongpui poimo takani awangin ngai poimo tul hle ati a Mizoram PWD and Kolna Nuaya la konpui le khamrang inkar chu state sarkar sum ang pot khomin a chena sajwal lai thom thatna thoni tur thu soini tondin huna kong chena sajwal lai bik sairang le buichali le inkar chu ruasur lo hun nga kherlawa aranglama siamni se tiani a chaktaka na thoni theinan chuna ma lir thei ritphur lo kaltira zanna ma lir thei ritphur te kaltir ni se ti ani hetle helai kong siam na hi NHIDCL le PWD ten an vil puyanga ni tina an malak na chen chu kolosi borsap ne an report thin dona kar khat nuwa an malak na Enfiah le turati ani